Da li se bojim vukova? Pa bojim se vukova. Pa radim dosta stresan posao, da. Tako da je ovo ono što treba jednostavno malo se odvojiti od svakodnevice. Ja sam teta u vrtiću i zbilja volim svoj posao, ali da bi radila taj posao kvalitetno treba mi jako puno rekuperacije. Dakle, u prirodi, na biciklu, tu dobijem natrag svoju energiju. To je to, jednostavno se oslobodiš onog ropstva 8-satnog i bježiš u šumu. Ovdje smo doma. Oni mirisi, dakle, priroda, tlo, crvenica, smilje, lavanda, ovce. Antistres terapija, čista i dobra ekipa. Prekrasno je doći prvi put na Plitvice i osvojiti drugo mjesto. Jako sam ponosna. Samo sam treća, druga, četvrta, nikad prva. Nadam se da ću jednom biti i prva. Aj ti. Normalno da nije važno pobijediti. Kad je bilo važno pobijediti? Meni osobno je ovo fenomenalno. Sviđa mi se kad dođu ko cijela skupina, da provedu cijeli dan u društvu, u prirodi, vozeći bicikl, a onda ovo rezultati su manje bitna stvar. Pa ja dolazim ovdje od prve godine, isto koji na 4 otoka, to jest već sam do sada odvozio 16 otoka, ne brinem samo na vožnju bicikla, nego i na te bicikle ko prevozna sredstva, pa me zanimaju i montići, i cestovni bicikli, i turinzi. Lijepo mi je ovo danas, sutra ću sjest na neki turing, otputovat negdje, prekstra ćemo se ganjati sa speckama, meni to super. Volim jest i mislim da sam zaslužila jer sam otpeljala klasik stazu i bila je savršena i fenomenalna i organizacija cijela je super. I grah je još bolji. Hoćeš ti malo ovoga finoga bažulja s kobasicama i tetica mi je rebrica našla savršena slana rebra. Ekipa koja zna uživati, da. Nema pesimizma, samo optimizam. I nizbrdo. Da se sada na ovoj utrci nastavila još kojih 30 km, ja bi bila već na moru, evo. Živiš u prekrasnoj zemlji gdje je na 3 sata apsolutno sve i možeš se voziti biciklom po nekim potpuno ludim krajevima od otoka, šuma, obale, Zagorja, Gorskog kotara, Like. Ali treba bi se ići s nekim voziti i nešto bi trebao znati gdje ćeš se voziti. Mi smo shvatili da su to utrke. Husqvarna Adria Bike Series je serija brdsko-biciklističkih utrka koje nazivamo profi utrkama za rekreativce. Organizirane su staze, hitna, HGSS, policija, zatvoriš ceste, označiš staze. Sad imamo tamo i Kids Corner, da svako unutar tog koncepta nađe nešto za sebe. Dobiš majicu, bidon, staneš startni blok, voziš srednju, kratku, dugu stazu, uđeš u cilj, pokupiš finiš naljepnicu, lijepiš na bicikl, pojedeš neku klopu, popiješ pivo, prespavaš i odeš doma. Možda nekog i upoznaš.